Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya pat kajing im kat manam laki layale usim jing im unang sensyar im umi ubashaya ula job tiao ya kajing ya. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya. Kajing pule nagi kam jong ki apostol kalau nong kebesan kat khot khat nhiều ter hadu arpun riu teu leng do orang ba bat kilok jong u ki badai na ka seng sadusi kila dap da jing bisni ya ki apostol kumta kila rai ban le ai yaki kila kem yaki bat kila set yaki ha ka bendi ki pajba Henry ha ka tahi kamit wangel jong try ula pli ya jing khang bendi ula yalam sabar ya ki apostol bat ula ong haki khilet yang ha ka temple bat to yathu hagi pajba ya ki ei baro chapang kane ka jing im bat mai ki apostol kila kongu bat tang shu shai kila rung po ka temple bat kila sedang ban hikai uleng do orang ba bat kilok chung u kila khot lang ya kirang ba ju ban penlong ya jing ya lang pajba jong ka dorbar nangta kila pha hukum syabandi banwan yalam ya ki apostol khmat jungki Henry haba ki karot temple kila poi kim shem ya ki apostol hapatok kumta kila wan pai sakadorbar ban ajing tip haba ngila poi hapatok ngila shem mala pendait talas bak yaka bat kinong ap karot baro kia don hakerdop Henry anda ngipli ya jingkang ngim shem yano hapo habau kapten jong kinong ap temple bat kirang ba leng do kila yesngeu ya kane kila lengo ayu lajia ya ki apostol te lawan rung rengkat uwei ubriu uba la yathu aki sengap ngan ong kito gibriu bapila tep apo bendi kiyang ha ka temple bat ki hikai ya ki pajba kumta u kapten bat shiken hun kibriu jong u kila lej bak bat kila wan yalam ya ki apostol kim shem le jubor namar kiting yo upajba unan them mau yaki kaktin jong try Kajing pulih na gospel kat kum Yohanes kalenong kabalay kat khot khan riu hadu arpuway hoj ubleyu la iet kata ya kaperthei ulai tino ya lau khun bamarway babaro ubangej hau unam yap Henry un yo ya kajing im bam jukut ubleyum shem la pha ya lau khun syakaperthei ban penrem ya ka Henry ban long unong pen im jongka yau tau bangej hau khun enam besar yau kenja bangej ala penrem lepa
namar syam langit hau khun bamarway jong ublay. Kata kajing bishar kalong ni, kajing syai kalawan ha kaperthai, Henry ki breu ki kam iet ya kajing dum ban ya kajing syai. Namar bakila le iki kam sniu. Jar bale ikam sniu isi ya kajing syai, bermuan sya kajing syai. Namar kwa thad iki kam sniu jong u. Utau bale ikabasisya, uwan sya kajing syai. Khnang ba kajing syai kandupan pau iki kam jong u, ulale da kabako ngu yau blay. Ka gospel jong utray.